ravnatelji Elektrotehničke škole, dragi naši učenici i svi koji ste se okupili u današnji dan, dobrodošli u Elektrotehničku školu Mihajlo Pupin. Prvo otko da vam kažem, mene tehnik da znači vaša druga kuća, u kom god smislu druga mogu da pomožemo, tu smo. Svi se družite, nasmijali ste pevali. A kad pomislim da kod nas su muške sa volovima, mrak, skutki, skazuje. Znači u mučnju i dalje mrak sa kantom izbacuju. Da, tamo se ništa ne menja. Svi se svađaju, stalno ratuju. Najviše mi je žao ove dece. Znači, zbog mraka u duši mi smo toliko loši ljudi. A može li se nekako isterati taj mrak iz duše? Može, ali na duši treba da postoje prozori. Kao što na kući postoje prozori da bi svetlost ulazila u nju, tako i na duši treba da postoje prozori. A kakvi su to prozori? Jedan prozor je ljubav, a drugi molitva. Kada napraviš te prozore, onda možeš srcem da vidiš druge ljude i da ih tako zavoliš. I da vidiš Boga, jer očima se Bog ne može vidjeti, ali srcem može. Pesma zna da istera mrak iz duše, ove uživali, ove mladosti, a sad vas pozivam na jedno druženje u zbornici škole i srećan današnji dan.